Dobro večer, draga publiko, dobro večer, gledatelji. Večeras imam posebnu čast upoznati vas sa gospođom Željkom Turčinović u ovom nekom kratkom formatu protiv kojeg se ja uvijek malo borim, što više tema dotaknuti. I tako da neću sad govoriti o biografiji ili o ovim nekim stvarima koje možete naći sami. Svakako ste za Željku Turčinović možda i čuli. Povod ovom našem razgovoru je vaš rad na predstavi koju smo imali prilike vidjeti prije nekoliko dana na premijeru mjuzikla Čarobni frulaš. Pa evo sad sam vas pitala opet, niste radili dramaturgiju, nego ste radili dramatizaciju i u našem razgovoru malo prije koji smo vodili nekoliko puta smo spominjali dramaturgiju, odnosno dramatizaciju, razliku između toga kao jedan scenski postupak, kazališni postupak koji ljude često buni, možda im nije niti jasno što je to zapravo. Ja bih rekla da je to jedan ključ predstave, ono nešto što predstavu drži na okupu, pa eto, dobrodošli nam u Dubrovnik i recite nam kako je došlo do ove suradnje, kakav je bio vaš rad na predstavi. Hvala vam lijepo na pozivu. Do suradnje na ovoj predstavi je došlo na poziv Marije Gracio koja je komponirala i zapravo koja je inaugurirala žanr mjuzikla i koja je željela upravo tu priču napraviti u formi mjuzikla i ona je bila moj prvi kontakt s tim, sa kazalištem na način da bismo to voljeli raditi. Ja sam pročitala bajku i oduševila se zapravo tom ponudom i hvala joj na tome što me pozvala i onda je zapravo počela sam razmišljati o tome i naravno u dogovoru s njom počela sam zapravo rad na dramatizaciji. Dramatizacija znači kada dramaturg prevodi jedan žanr u drugi žanr. Znači to je bila priča, to je bila proza. Ja sam je pretočila u dramu. To je dramatizacija, a dramaturg predstave nisam bila, jer dramaturg predstave je onaj koji sjedi sa redateljem, sa kompozitorom i svaki dan iz dana u dan zapravo prati predstavu i korigira ono što se u dramaturškom smislu događa na predstavi. Znači ja sam bila samo dramatizatorica. Htjela bih naglasiti da Marija i ja smo puno razgovarale i jako mi je važna i draga ta suradnja s njom koja je imala vrlo jasnu ideju što i kako želi napraviti i vrlo sa simpatijama i sa dobronamjernošću je i i moje savjete. Ono što je važno po meni za kazalište za djecu su dvije stvari, a mogu to reći iz jednog priličnog iskustva jer sam zapravo u kazalištu počela sa dramatizacijama u kazalištu za djecu, za dramatizacijama zapravo bajki. Sama sam isto nekoliko napisala i nekako taj mi je teren poznat i kriterije za kazalište za djecu sam zapravo često puta razmišljala, formirala, definirala i prilagođavala se kazalištu u kojem sam radila. Znači, po meni su dvije važne stvari za kazalište, kada se radi o kazalištu za djecu. Prvo i najvažnije jest da onaj žanr koji upotrebimo, u ovom slučaju je to bajka, da imamo priču koja se razumije. Znači da ona bude jasna, jer to su djeca. Oni moraju pratiti priču da bi se ona razumjela. U ovom slučaju kad se radi o mjuziklu imamo plesne i glazbene brojeve. Jel? Znači tu se obogaćuje ta dramatizacija, ta sama priča sa s jednom drugom umjetnošću, a to je umjetnost glazbe i umjetnost plesa. Dramaturški, kad sam radila to, željela sam da ti songovi, prvo treba songove staviti na pravo mjesto, jel? Zašto oni dolaze nakon određenog dijaloškog dijela, treba ih staviti na pravo mjesto i ti songovi trebaju ili nastaviti priču u tom tekstu songova ili stvoriti atmosferu.
i zapravo oni ne smiju biti dekorativni, oni trebaju biti izvedbeni, oni trebaju biti, kako bih rekla, tvorbeni. Oni tvore cijelu tu predstavu u toj funkciji u kojoj jesu. To smo, kažem, lijepo smo surađivale, lijepo smo razgovarale Marija i ja, i ono što sam ja zapravo, moj kriterij je bio to da želim naglasiti jedan moralni princip, a to je princip između dobra i zla. I tu smo imali likove koji su nosioci tog dobra i zla. Sama po sebi bajka je dosta simplificirana i ona bi se mogla dramatizirati i završiti za 20 minuta. Tako da sam ja imala potrebu još malo nadopisati neke likove, pa sam uvela dva lika, lik učitelja i njegovog učenika Nika. I onda sam zapravo htjela pokazati da ovaj knez koji je na suprotnoj strani, koji je zapravo oličenje zla, nemoralnosti, bahatosti, da se suprotstavi ovom što je dobro i da djeca to vide, da to bude transparentno. Mislim da je to jako važno jer taj princip, znači vrlo jasne priče i vrlo jasnog moralnog stajališta što ta priča znači je jedna stvar, a druga stvar je jako važna u kazalištu za djecu. Mi preko kazališta za djecu, preko prvih predstava na koji će ta djeca doći, mi stvaramo publiku za budućnost. Ako to dijete pogleda predstavu koju ne razumije, koja mu se ne sviđa, koja je predugačka ili prekratka ili ne znam što treće, reći će, ma ne da mi se ići u kazalište, tamo je dosadno. Jel? Prema tome mi stvaramo publiku. Da, rekli ste da je kazalište za djecu malo prije kad smo razgovarali jedan fenomen zapravo o kojemu se ne govori koliko je potrebno i na neki način prolazi malo onako ispod žita, pogotovo i estetika dječjih kazališta, ali i ovo možda podilaženje onome što mi mislimo da je dječji ukus koji je svakom slučaju sad izmanipuliran televizijom, igricama i svim drugim izvorima dječje zabave i kazalište tu ostaje kao nešto sa strane. Uopće, poznato je kazalište lutaka, kazalište za djecu i kazalište za mlade. Dok smo se upoznavale, rekli ste mi, vi ste počeli zapravo u kazalištu lutaka, ali i kao plesačica u svom životu, u svom rastu, pa vam ova forma muzikla itekako poznata. Ja bih htjela da sad u ovom trenutku nešto kažemo o toj formi muzikla, odnosno o svim možda, ako ćemo se dotaknuti u nekom slobodnom razgovoru, tim rubnim formama koji nekako možda malo izmiču fokusu i kritike i publike, možda ih uzimamo zdravo za gotovo ili ih nema toliko puno. Odnosno, možda postoje u nekakvim ciljanim festivalskim programima, ali musical danas, i nije li neobično zapravo baš da se Marija odlučila raditi Čarobnog frulaša kao musical, a ne kao neku dramsku predstavu za mlade, i što to zapravo znači? Pa mislim da uopće nije neobično. Ja mislim da je taj izbor jako dobar. Jer osim što smo malo prije govorili da kazalište podučava, uči, kazalište i zabavlja. I ne trebamo se toga sramiti. Kazalište i zabavlja i recimo baš u ovoj predstavi ti plesni brojevi, ti pjevački brojevi su jako zanimljivi i vidi se, oni su ritmični, oni toj cijeloj strukturi daju jednu živost, i jednu zanimljivost i to vidim, ja sam to primijetila na izvedbi, to publika jako voli. Publika ima potrebu da ritmom prati predstavu, ona sluša stihove koji se pjevaju i to ih zabavlja. Jel? Osim što, kažem, imamo priču, mi imamo tu i jednu zabavljačku funkciju koja apsolutno je legitimna. Jel? Gledajte, muzikli su jedna forma koja, ako se radi u visokim standardima, znači vi svaku predstavu, bila ona dramska, muzička, ovako, vi možete napraviti ofrlje, tek toliko da napravimo i da uzmemo djeci novce.
Mi nismo imali takav, ne znam kako se kaže u Dubrovniku, u Zagrebu mi kažemo čvrga, na brzinu nešto napraviš, uzmeš djeci novce, djeca ne dolaze samo u kazalište nego s roditeljima, to je puta 2 i dobro. Ne, kazalište za djecu je jako važno i kazalište za djecu nije samo važno po tome što ćemo mi njima ispričati, nego svi mi koji smo autorski tim kako ćemo to napraviti. Vrlo treba ozbiljno to raditi jer stvaramo novu publiku. Prema tome ja mislim da to što je Marija izabrala žanr muzikla je jako dobro za publiku i za taj prijem kazališta, odnosno prijem te priče i svega toga među publikom. Jer to su songovi koji će se vjerojatno zapamtiti, koji će se možda pjevati, razumijete, a to sve onda nosi nekakvu, mislim sad smo previše, tek smo na početku pa ne znamo, ali sjetite se recimo muzikla Jalta, Jalta, Zelena je livada, mislim to se pjeva već 30 godina. Sjetite se muzikla Dundomaro je Život je lijep kad njesi slijep, to se pjeva već 30 godina. Tako će se i sigurno iz ovog muzikla pronaći takav jedan song koji će ostati. I to je jedan amblematski dio predstave i važan dio predstave. Lijepo ste to rekli, neka tako bude. Vi ste se u svom životu bavili znači, i kazalištom i dramaturgijom i plesom. U zadnje vrijeme bavite se uredništvom, rekli ste mi najviše, pa hoćete mi reći nešto o toj, mi smo sad, malo mi se pomiješalo ovo što smo razgovarali, o čemu smo razgovarali malo prije i u ovom dijelu, ali ukratko za publiku. Dobre. Govorili smo o problemu dramskog teksta, o toj vidljivosti dramskog teksta, o objavljivanju i uređivanju dramskih tekstova i možda o nekim trendovima. Ja bih rekla da je u zadnjih par godina i sa ovim nagradama koje su dodijeljene za najbolji dramski tekst u HNK, koji su doveli na scenu i u fokus i Moniku i Herceg. Lidiju Deduš i Espi koje smo malo prije spomenuli, da se nešto novo možda dogodilo, da se dogodilo to da je dramski tekst možda krenuo putem poetskog i fragmentarnog. Kako vi kao neko ko se time cijeli život posvećeno bavi, vidite li zaista da je došlo do neke razlike i uvođenjem ženskog glasa u teatar i uvođenjem tog poetskog i fragmentarnog dramatskog glasa u nekih možda zadnjih 4 ili 5 godina? Da, svakako vidim tu razliku. Prvo vidim razliku koja se radi još dulje od 5 godina, a postoji osim nagrade HNK u kojem su zapravo se iznjedrile ove žene koje su zapravo pišu poetsku dramu. Jako je važna nagrada Marin Držić. To je nagrada Ministarstva kulture koja se daje za dramski tekst. Ne samo što pisac dobije neku financijsku potporu, nego Ministarstvo kulture daje kazalištu koji će uprizoriti taj tekst, daje financijska sredstva da mu pomogne da se to dogodi. To je motivirajuće. Druga stvar, Festival hrvatske drame Marulićevi dani. Svako kazalište želi doći sa nekom predstavom koja je temeljena na hrvatskom domaćem dramskom tekstu i natjecati se. To je motiv za pisca, to je motiv za kazalište i konačno imamo festival domaće drame. Znači unapređuje. Što se pak tiče prvo moram reći da je naše suvremeno dramsko pismo, da imamo odlične autore, da imamo bolje autore nego mnogi u okruženju. Mogu to i dokazati u okruženju i da zapravo su svi ti ljudi, oni naravno nisu dovoljno percipirani, ali da svi oni zapravo su fokusirani, ako ne na neka institucionalna kazališta, oni su fokusirani na nezavisne grupe. Recimo jedno kazalište potpuno nezavisnih grupa, to je Kunstteatar koji se pojavio u Zagrebu. Drago mi je da se pojavila Monika Herceg,
Deduš nisam čitala njezinu dramu pa ne mogu govoriti, ali kod nas imamo jako žensko pismo, ako bi to nazvali žensko pismo, to je Tena Štivičić. Pa dobro, i Ivana Sajko, Ivana isto, Sajko, koja je nekako su naravno, probile su u tom da. modernističkom uvjetno Upravo to ste dobro rekli, recimo Tena Štivičić koja potpuno drugačije piše od Ivane Sajko i zapravo one inauguriraju dva različita stila pisanja, a jedan i drugi je dobar, dobar i ostaje. Imamo Ninu Mitrović, imamo recimo, imamo Ladu Kaštelan koja je već zapravo etablirana spisateljica koja ne piše tako često, ali svaka njezina drama je emblematska. Prema tome imamo autorice koje se bave uglavnom socijalnim temama, znači temama obitelji, odnosa između muškarca i žene, ne samo ljubavnom odnosu, nego i odnosu pravednosti u jednom društvu, koje znamo da je patrijarhalno kao što je naše. Prema tome svi ti elementi su važni. Ono što ja mislim, ja sam rekla da je to motivirajuće za teatre, ali ono što ja mislim, a to je da ljudi koji su zaduženi u teatru da čitaju tekstove i da budu informirani tko i što piše, malo čitaju. To su dramaturzi, to se zovu dramaturzi kazališta. Znači, ni predstavi, ni dramatizatori, nego dramaturzi kazališta koji moraju sve čitati i predlagati ravnatelju, predlagati ravnatelju, za ovo imamo ansambl, to moramo igrati, to je dobar tekst. Ovdje imamo glavnog glumca, to bi trebalo igrati. Znači, veća transparentnost ljudi koji pišu. I onda će naravno, da li je to Monika Herceg ili je to Ivan Vidić ili je to ne znam, Elvis Bošnjak ili je to Dubravko Mihanović, njihovi tekstovi će zapravo doći na pozornicu i oni će se predstaviti na taj način. Kakav će njihov put biti, mi to ne znamo i ne možemo znati, ali oni moraju doći na pozornicu. Ali problem je, i to je ono gdje vaš rad pokušava riješiti, dokinuti taj problem, je dostupnost tih tekstova. Tako je. A nismo se uopće dotakli prijevoda dramskih tekstova, što važno, mislim da je jako važno. Ja znam koliko je to važno u prozi i u poeziji, ne samo u smislu kreiranja trendova, potpuno nebitno da ostavimo tu stvar sa strane, niti toga da se iščita što bi se negdje drugdje pisalo, nego naprosto da, ajmo to reći tako hrvatsko, da bi se updateali, odnosno da bi se mogli usporediti ili uvesti neki nešto novo, naprosto da bi se mogli staviti u kontekst i u komparaciju sa onim što se radi vani. Toga je jako malo u poeziji. Mi se tu zaista, eto, Moniku ste spomenuli, sad je već 3. put spominjemo, jako se trudi. Međutim, u drami ono što ja znam, to je uglavnom posao redatelja koji su onda s nekog drugog jezika preveli naprosto za sebe i za tu predstavu nekakav tekst, ali ti danas u principu ako ne možeš naći sam, iskopati sam, ne možeš doći do dramskog teksta koji, koliko se to prevodi? Ja ću vam reći jednu stvar vrlo jednostavnu. Ja sam urednica u dramskom programu Hrvatskog radija. Čitam tekstove za svoju emisiju. Ja sam glavna urednica časopisa Kazalište u kojoj objavljujemo 1 do 3 drame. Ja vodim znači, biblioteku Mansioni gdje objavljujem drame. Znači ja stalno čitam drame. To svako drugi može. Mislim, da, ne može nekome to nije posao. Ali gledajte, da, to je lijep posao, ali gledajte, mi smo mala sredina, mi se svi znamo. Ja znam ko piše. Ja pitam moju kolegicu koja predaje dramsko pisanje u Zagrebu, pitam, reci mi koji su novi ljudi, koja su nova imena da pročitam drame. Znači, kada mi tiskamo drame i stavljamo ih u knjigu, mi to radimo za budućnost. Jer sad se svi znamo i ja ću pozvati ovoga i onog, reći donesi mi dramu i tako dalje. Znači, što se tiče knjiga, ja to radim za budućnost. Što se tiče objavljivanja u časopisu, ja to radim radi informiranja kazališnih krugova, da pročitaju ono što bi mogli staviti na scenu. I treća stvar je prijevod naših autora. Zašto je to važno? Zato što smo mala zemlja, što nas niko ne zna. I ako mi sami se ne predstavimo, niko nas neće pitati šta vi pišete.
razumijete? Prema tome, a kako to postići? Ja sam dugo vrludala oko toga i dugo sam tražila put i bilo je puno neuspješnih pothvata i onda sam shvatila jednu stvar, da ja moram naći prevoditelje koji će prevoditi na one jezike gdje ja nudim tu dramu. I našla sam na španjolskom govornom području jednu prevoditeljicu koja je specijalizirana za prevođenje drama i ona prevede dramu i onda tu dramu nosi po kazalištima ili po festivalima i nudi. I tako smo dobili da je 2014. godine Ivor Martinić, koji je tada imao 30 godina, napravio takav uspjeh na u Južnoj Americi, gdje mu se drama Moj sin malo sporije hoda igrala u svim zemljama Južne Amerike. Jel? Ili recimo sad sam našla jednu prevoditeljicu, teatrologinju u Poljskoj, Gabrielu Abrasović, koja prevodi hrvatske autore i nudi ih poljskim kazalištima. Poljska je velika zemlja, oni imaju 35 milijuna stanovnika i puno kazališta, tako to je isto jedan dobar teren. Kad bih našla za druge zemlje, to bi opet učinila, ali to nije tako lako. Nije tako lako i ne možete to raditi samo vi, odnosno ne može to raditi, ne bi trebala to raditi jedna osoba naprosto vođena svojim duhom, snagom, pokretačkom. To se mora naprosto kanalizirati, postaviti kao nekakav standard gdje postoje i agenti, i izdavačke kuće i tako dalje, cijeli jedan niz, mislim, aparat koji se time bavi. To ne može počivati na nečijoj snazi. Ali kad se tiče ovoga traženja drama, objavljivanja drama, nisam tu sama. Ja imam timove uredništva, časopisa, uredništvo biblioteke Mansioni koji zajedno sa mnom rade. Ja sam ona zadnja koja potpisuje ili radi izbor, ali ja ne radim to sama. To rade ljudi koji su istaknuti kazalištarci, teatrolozi, kazališni kritičari koji meni pomažu i skupa sa mnom rade. Puno ste radili i kao selektorica i sad nekako mi se čini da je logično da uplovimo i u taj festival, tu temu festivala. Donekle ste na nju i odgovorili. Opet smo zapravo kod vidljivosti i kod publike i malo prije ste rekli jednu zanimljivu stvar, koliko se festivalska predstava razlikuje od, ajmo to reći, obične predstave ili programskih predstava, pa nam recite nešto o tome. Čemu služe festivali? Ljudi se često pitaju zašto se plaćaju ti festivali, imamo li ih previše i u kazališnom i u književnom kontekstu, pa možda nešto o tome. Pa evo, pokušat ću biti vrlo jednostavna. Festivali u smislu kazališnih festivala su svetkovina kazališta. Znači tu pokazujemo najbolje od onoga što imamo i tu u tim festivalima, recimo mi imamo festival u Rijeci, Male scene, festival u Splitu, Marulićevi dani, tu drugi dijelovi Hrvatske, osim Zagreba, da ne budemo centralizirana država, dolaze do mogućnosti da vide predstave iz drugih krajeva Hrvatske. Na Gaveline večeri dolaze opet najbolje predstave iz svih dijelova Hrvatske. Publika želi vidjeti nešto drugo. Navikle na zagrebačke teatre, hoće vidjeti nešto drugo. Ali kod festivala treba biti jako pažljiv u smislu da selektor koji selektira predstave mora imati znanje, mora imati iskustvo gledanja predstave, mora imati kazališno znanje, mora biti nepristran, znači po kriterijima kazališne prakse dovoditi predstave, a ne po prijateljima i po možda, ja sam redateljica pa će me neko kazalište pozvati da režiram predstavu ako mu dovedem predstavu na festival. Mislim, malo profaniram stvari, ja nisam redateljica i niko me ne zove da me angažira, prema tome tu sam čista. I onda ja biram nešto što je atraktivno, nešto što je istraživačko što se tiče predstave. Ima visoki standard, ali nije baš ono, znate, predstava, ajmo sad igrati nešto kao lektirni naslov, pa da djeca vide da ne moraju čitati. To moraju biti po nečem izazivačke predstave koje jednostavno su visokih standarda izvedbe, ali visokih standarda i redateljskog promišljanja drame, materijala koji se nudi. Tako, ja mislim da festivali su jako važni. I važan je, Dubrovačke ljetne igre su važne. Tamo sam htjela reći za Dubrovačke ljetne igre i taj istraživački zapravo tip
predstave i kazališta Da. koji na nekako mi se čini da možda malo pada u drugi plan, odnosno nekad mi se čini Ali znate što je prednost Dubrovnika kao festivalskog grada? Ambijentalnost. To nema nijedan grad u Hrvatskoj osim Dubrovnika. Čak ni Split. možda malo previše polažemo Mislim da je to kartu. jako važno. Mislim da je to jako važno jer je to svečanost tog ljetnog solsticija, ljetnog vremena kada uživamo u takvim vrstama predstave, a osim toga još jednu stvar morate znati, ja tako mislim, možda me neko, možda neko ne misli tako, Dubrovnik ima jako vrijednu, zanimljivu i živu književnu, odnosno dramsku baštinu. Samo da spomenem Vojnovića i Držića. I sad zamislite u tim autentičnim prostorima raditi, uprizoriti takve predstave. Nažalost, ja živim u Zagrebu i rođena sam u Zagrebu, ali moji roditelji su rođeni ovdje i ja osjećam Dubrovnik kao svoj zavičaj. Ali ja vam kažem da u Zagrebu će rijetko ko uzeti Držića ili Vojnovića igrat. To je poslanje Dubrovnika i ove sredine. Bilo festivala, bilo kazališta. Razumijete? I onda s takvim modernim Vojnovićem, ne nekim dosadnim i klasičnim, modernim Vojnovićem, modernim Držićem, nikako ga ne prevoditi, nikako ići po festivalima u druge dijelove Hrvatske. To je moje mišljenje i ja mislim da zaista ta izvorno značenje festivala svečanost, festival je svečanost, slavimo nešto, u ovom slučaju slavimo kazalište, mora postojati. Hvala vam, Željka. Puno ste nam rekli i s ovim bi zapravo završila. Volila bi da ova zadnja vaša rečenica ili zadnji dio govora nekako ostane i zazvoni. Tako da neću duljiti, u pravu ste i hvala vam puno na razgovoru. Hvala vama što ste me pozvali.